Smokey, grupp Ingliż li ġie f'pajjiżna diversi drabi. Fosthom fis-snin design waqt tur Ewropew biex jippromovi l-album il-ġdid tiegħu b'kollezzjonijiet varji bħal White Horses u Brave New World. Iżda l-iktar diski li Smokey jibqgħu popolari għalihom huma Living Next Door to Alice, Have You Ever Seen the Rain, Lay Back in the Arms of Someone u Needles and Pins. Diski li ċertament se jkunu għat jindaqqu waqt il-kunċert li se jkunu għat jagħtu t-tlieta filgħaxija f'Ħalaxa fl-okkażjoni tal-Festa ta' Santa Marija. L-ewwel żewġ membri Mick McConnell u Martin Bullard waslu tnejn wara nofsinhar. Fl-ewwel kummenti tiegħu il-gitarrist Mick McConnell qal li jistenna li l-ammiraturi ta' Smokey jieħdu pjaċir bis-selezzjoni vasta ta' mużika li se jkunu qed idoqqu. I'm hoping they're going to be wild. And I think they will be because the sun makes everybody happy. Mick u Martin qalu li dejjem jieħdu pjaċir meta jaraw isem Malta fuq il-lista ta' postijiet li fihom iridu jagħtu kunċerti. When we saw it come in on the date sheet, what we get, we get our tour dates, we saw Malta. It pleases everybody because it's not a place we come very often. Il-bqija tal-grupp jiġifieri Mike Kraft, Terry Atley u Steve Pennell se jkunu qed jaslu Malta fis-sigħat li ġejjin. Il-kunċert li se jsir fil-ground ta' Ħalaxa se jibda fit-8:30 bil-band Smokey tibda fl-10 ta' filgħaxija. Id-dħul se jkun b'xejn madankollu dawk li attendu jistgħu jagħtu donazzjoni bil-flus li jinġabru imorru għal Puttino Cares. No, I'll never get used to not living next door to Alice.